گو دنیا چے ساری سرب سجود یہ آفتاب جس میں ہزارہا کروڑہا زمینیں سمیٹ سکتی ہے ات آفتاب اس منزل لچھ بس زمین ات منزل کروڑ بس زمین تیوتا بڑ زخامت تیوتا بڑ چاہت وسط دسمس ربی کائناتن اس وسط کے باوجود اے ابو ذر یہ رب کے آگے سرب سجود ہے والنجم والشجر یسجدان اللہ رب العالمین از برونٹ کہیں مگر ون چیز مکلف مخلوق جنت انسان یہ خاطر چھو ضروری کی یمن گس مسجد آسی یمن گسن تم چیز آسی یتن یم سرب سجود گسن در دربار حضرت اللہ مگر یہ سجدگاہیں بنانے کے لیے ان کو تھوڑی بے بہت محنت کی ضرورت ہے یہ منحص شوئی انما یعمرو ان کے لیے ایک اور کام ہے ہمن چھن سجدگاہن ضرورت یہ من چھے سجدگاہ تعمیر کرنے ضرورت والبدمائی خبر کم لوگ آسن تم یم زن یم سجدگاہ بنائن دنیا سندر یتن زن انسان سند اعلیٰ حصہ آسی زمین بوس گتان اور تم پتہ آسی ونن سبحان ربی اللہ اور تم پتہ آسی یہ رب العالمین اسناد دیون رب العالمین سنس تسبیح بیان کرن اے میرے پاک پروردگار آپ سب سے بلند ہو آپ سب سے برتر ہو تی چھک بلند تی چھک برتر تی چھک سبحان دپید گو آپ ہر لغزش سے پاک چھک لغزشوں نش پاک آپ کو نیند کی ضرورت نہیں آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو اولاد کی ضرورت نہیں یمئی لوگ انما یعمر مساجد اللہ یمن چھ تھوڑا تگدو کریں ان کو تعمیر کرنا ہے ان مساجد کو مگر تم آسن تمئی لوگ یمن زن حاصل آس ایمان باللہ یمن حاصل آسی اللہ رب العالمین اس پر ایمان یم یزانن آسن مال دن وول حضرت اللہ یم یزانن آسن کائنات بناون وول حضرت اللہ یم یزانن آسن مدبر العمر حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہ میں کرن تعمیر یمن گرن ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو طرح کا تعمیر ہے اکشو حصی تعمیر یت منزن اینٹ گارے کی ضرورت ہے آگو حصی تعمیر یت من سیرن سیمٹ ششتر ضرورت ام خطراون من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اتمزاون یسز کوتر علیس برابر معاونت مدد کری مسجد اندس تعمیر ساندر امز دی جنت ساندر گر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یہ تو یوت چھن تعمیر چھ اصلی مانوی تعمیر اگر مسجد آس ترے پور کے ژور پور کے پینلنگ آسس نکے یا آسی تیسی مسجد یہ زن مسجد نبوی اس ابتدا ساندر جناب محمد الرسول اللہ یل اس وچن چھے فرماون ایسے سے وچ شب قدر شاید تیمی دو یمی دو رود پیو اور جبین مبارک آو ایم لسد بر جناب محمد الرسول اللہ یہ تو اس مسجد یت سوت کلوس لگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زن ساد از بنے مس کٹن ہنس یا یمن اس ونن چھ ٹرنن ہنس امی انداز اس آمت خضر کلن ہن باٹ وغیرہ انتیوس چھتچ کام دیون اللہ رب العالمین اس کن حمد ثنا حمد تعریف یس کائنات خالق شو مالک شو روزی رساں مدبر العمر تمام دلن ہند حالات زانن وول گرس گرس زرس زرس پر نظر تھاون وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یہ میں اللہ رب العالمین پیغمبرن ہندس اختتام اس پیٹ کتاب مبیحت مبعوث کر جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोमिनो मुसलमानो युस अखा इत्तिबास अंदर रूद पैरवी अंदर रूद अमिस शान बड़िस पैगंबरस तमिस कर दुनिया अंदर तो आखरत अंदर कामयाब ज़ाति ज़ुल जलाली हज़रत अल्लाह शानहु जल्ल ज़िक्रा युस अखा पथ रूद बुत फिरुन तालीमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तमिस दुनिया अंदर दुनिया आसन बावजूद खसार और आखिरत अंदर आस सारवी खुद ज्यादा खसार तुलन वालन अंदर लिहाजा हसास बनने जरूरत लिहाजा तिम मौके तलाशने जरूरत यमन मौकन फौज फलाह कर मुजमिर तो मुंसलिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मोमिनो माल छो मुसलमान से काफिर से अता करन ज़ाति ज़ुल जलाली हज़रत अल्लाह मगर ईमान ये अजीम नियामत ये खातिर कैंसन सआदत मंदन हुन इंतिखाब कोरमुत ज़ाति ज़ुल जलाली हज़रत अल्लाह मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन्नत अम हसिबतुम क्या से तोशा जोनमुत अन ततरकू वलमा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जहदू मिनकुम क्या तोशा जोनमुत असित्राए यूं ही शुक्र बेमहार ज़ाति ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह नहीं ऐसा नहीं है बल्कि अत दौरानी हसंदर युसे या दुनिया हसंदर दिन चुयवन बहसेती अशरफुल मखलूकात चे प्रजनोथन पनुन रब चे प्रजनोथन हादिये महतरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह चे करथ से जदोजहद ये खातिर चे 53 वरियन हंदिस रिसालत अंदर बार बार उसी तलकीन करान मोहम्मद रसूलुल्लाह किन चरटुत माल चरटुत इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन सिंह दरबार मगर रटुत तकाजो वर मोमिनो मुसलमानो इब्न साद छो तबकातुल कुबरा संदर वाका अनान और अच्छो इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अला सईद वनकरा फरमावन दुआ शब्दो अक यहूदी खातून आई यस पड़ोसनस हजरत रसूल करीमस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो आई काशान मुबारक संदर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहूद खातून यस हमसाय हजरत आयशा सिद्दीका घर अंदर मौजूद यह लजवन्नी मे हावक ना सु चीज यथ पे आराम मुबारक शुत्रावान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यहूद खातून लज प्रश्न मे हतो सु बिस्तर यथ पे आराम शुत्रावन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बहर सूरत या आये मुशाहिद करनावन अमी चीज कि कथ पे आराम त्रावन हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अमील मुशाहिद कोर
امہ لوب اکس ژادر آس امہاتُل مومنین دگن کرت تراون پتھر پٹھ اتھ پٹھ اوس آرام کرن کائناتک سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گئی دورن دورن یہ پڑوسن یہ یہودی خاتون پنس گرس اندر اور ام پت اونن مٹرس یت زن فمبوس برت یہ کورن پیش اور فرمون یہ گژھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ بستر یُن بناونہٕ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر یلی یہ چیز وچ نبی رحمتن یمو کور منع فرموک اے عائشہ یہ نی واپس تمس یہودی خاتونی یہ چھن پسند کرن کائناتک امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہر صورت عائشہ صدیقہ کرن بیان خاتونن چھو گر چیزن ہند آسن یازی میلان یمن چھو طبیعت اندر آسن اک چیز تی گوچ آسن بیاک چیز تی گوچ آسن میں کور مائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تھا او گر سی اندر فرماون میں کن گئی مخاطب محمد الرسول اللہ یہ چانی تو میانی خاطر نصیحت فرموک واللہ یا عائشہ لو شیت لأجر اللہ مئی جبال الذهب والفضہ. اے عائشہ قسم چی ہاون محمد الرسول اللہ قسم چی ہاون ربی کائنات سن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگاہ یژھن محمد عربی یمن سۭتۍ سۭتۍ آسہِ رب پکناون سۄنہٕ سٕنٛدۍ پہاڑ چاندی ہٕنٛدۍ پہاڑ ہر کانٛہہ عیش و آرام تھایہِ ہے میسر محمد الرسول اللہ. مگر نہ دنیا چھن یژھن دنیا چھن ام انداز ات چھن مالان تھاون دل مبارک محمد الرسول اللہ ہرگاہ یژھن سن سند پہاڑ پکہن پت پت اور یم خرچائت تھایہ ہا تم ساری چیز یم زن عیش آرامک چھے مگر ات سچ رغبت جناب محمد الرسول اللہ. میں مال لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا اس مال رٹن ام کیو تقاضو ورائے رٹن مال جناب محمد الرسول اللہ کیاز اس میں آزمائش ہے ات منش آزماون بار بار ذات ذوالجلال حضرت اللہ. بیس اکس جائی چھو علماء کرام ونمت یاو آپشن دن جناب محمد الرسول اللہ آپشن آو دن توی بنو حض ملکن رسولا بادشاہ رسول کن عبدن رسولا. اس وچھن پیغمبرو اندر داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ منزن بادشاہت اور یہ منزون کہ رب میں کر سے بادشاہی عطا یسن میں پت کنسے آس امی انداز مگر روٹن بادشاہ آسن حضرت رسول کریمن یمو روٹ عبدہ و رسولہ رب سند بند اور سو بند یزن مسکین آس یزن اہل ثروتو اندر آسن کے کیا جی امی مالک تقاض چھے بڑ بڑ بیان کرمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کنی جائے لبیونو توی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یمو کیا کر انکوریج کان محل بناونس کان بوڑ گھر بناونس
बल्कि यमो कोर डिस्करेज यलि वुचुक पन्नो साहिबो अंदर अख साहिबा मकानस ल्यूना डूना करान फरमोहस ए साहिबा मकान रोजिए चासी जवाब दे गसुन दर दरबार हजरत अल्लाह। माल नहीं लिया, हमने लिया है। ऐसे सारनी माल मौजूद, हम सारे ज़कात दे रहे हैं। सारी हेको सदक़ खैरात करित रोटन माल जुई आवन तात मुकामस पेट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येल मुहासल यहन येल मुहासब यहन यम लगायहन अंदाज कोता चुवातन ज़कात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा मौका जिंदगी में नहीं आया। यलजन वन्नाव वल्लाही या आयशत लौ शितु लअजरल्लाहु मइया जिबाल ज़हब वल फिज़्ज़ा। यलजन योस मौजूद ऑप्शन ए आयशा अगर ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत सत पकहन सोन पहाड़ चांदी हिंद पहाड़। लिहाजा अब इस माल के तकाजे हैं जो हमने पूरे करने हैं। कुनी जाय वन इस्लामन कुनी जाय वन मोहम्मदी अरबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकानों की तमीर करो, दुकानों की तमीर करो। आज क्या की जाय शादी सनदर अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिद्दौर। पन्नन पन्नन मोहल्लन अंदर दुत मस्जिद बनावनुक हुकुम अमर यलि करन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नवियत और हो जाती है। यलि हुकुम कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिच नवियत बदलान, इसकी नवियत में फर्क आ जाता है। ये चो वाजिबस फर्जस नजदीक गसन यम सात हुकुम कर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यम सन बुजुर्ग यम सन नौजवान यम क्या मस्जिदन हुन तामीर करन अशरफ साहबस क्या पे जरूरत यही पे जरूरत हुकुम कर नबी रहमतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने जगहों पे अपने अपने महलों में मस्जिदें तामीर करो। और मस्जिदन हिंद तामीर क्या चु मकसद तुमुदा व अन्न मसाजिद लिल्लाह। यम सारे मसाजिद युहुंद मुद्दा युहुंद मकसद छो यम हसा अल्लाह के लिए। और युहुंद तामीर कम करान तिमय लोग यम ईमानदार चासन और ईमान के 6 नुकात बयान किए गए हैं। ईमानस यलि एक्सप्लेनेशन चीवन दिन ईमान यलि इलाबोरेट चीवन करने अत सत चीज मुंसलिक करमित हजरत रसूल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगो ईमान बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीनस बिल्लाह अल्लाह गई हस्ती जिसके सामने सारी कायनात सर्वसुजूद है। वन्नजमु वश्शजरु यसजुदान कुरान मजीदन कुरबान सूरह रहमान अंदर ये जो तारे हैं ये जो पेड़ पौधे हैं ये सजदे में पड़े हुए हैं रहमान के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिंधिस दरबार अंदर सजदे रेस वन मखलूक मुकल्लफ मखलूक जिन तो इंसान यमन ओ सजदे रेज गछुन मगर यमन वारिया नेगेटिव फोर्सेस यमन पथ रटान शैतान छो ख्वाहिशात छो मालुक मोहब्बत छो दुनियाक मोहब्बत छो औलादन हुन मोहब्बत छो जो इनको इस तरफ जाने नहीं देता है। यमन हुकुम करने तो छो मसजूद बनन रब्बी कायनात सिंधिस दरबारस अंदर बाकी सारी कायनात तवहन करहन रब के सामने झुकी हुई है। आफ्ताबस यस कौम वो कर रहा है सुचो सजदस अंदर पेवन माज इब्न जबल या ब्याख साहब उबय
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو ذر تو معلوم کوت آفتاب گژھان دپن مے نہ حظ معلوم واللہ ورسولہ عالم اکھ زانن اللہ رب العالمین بیچ زانن تہندِ زٲنِراونہٕ سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ذر یہ آفتاب چھ گژھان یہ عرش مجیدس نش واتن اور سجدہ تراون در دربار حضرت اللہ تم پتہ چھس اجازت ہیون اور ییٚلہِ حکم میلس بیٚیہِ چھُ واپس مشرقی کھسان ییٚلہِ نہٕ حکم میلس تمہِ دۄہ آسہِ قیامت بپا ییٚمہِ دۄہ اتھ اجازت بند کرِ تہٕ مغرب کِنۍ کرِ طلوع ذات ذوالجلال حضرت اللہ گو دنیا چھ ساری سرب سجود یہ آفتاب جس میں ہزارہا کروڑہا زمینیں سمیٹ سکتی ہے ات آفتاب من لچھ بس زمین ات من کروڑ بس زمین تیوتا بڑ زخامت تیوتا بڑ ات وسعت دسمت رب کائنات اس وسعت کے باوجود اے ابو ذر یہ رب کے آگے سرب سجود ہے والنجم والشجر یسجدان اللہ رب العالمین از برونٹ کئی مگر ون چیز مکلف مخلوق جن تو انسان یہ خاطر چھو ضروری کہ یمن گژھِ مسجد آسٕنۍ یمن گژھن تم چیز آسٕنۍ ییٚتٮ۪ن یم سرب سجود گژھن در دربار حضرت اللہ مگر یہ سجدہ گاہیں بنانے کے لیے ان کو تھوڑی بے بہت محنت کی ضرورت ہے یہ منحص چوئی انما یعمرو ان کے لیے ایک اور کام ہے ہمن چھن سجدگاہن ہن ضرورت یہ من چھے سجدگاہ تعمیر کرنے ضرورت والبدمائی خبر کم لوگ آسن تم یم زن یم سجدگاہ بنائن دنیا سندر یتن زن انسان سند اعلیٰ حصہ آسی زمین بوس گھان اور تم پتہ آسی ونن سبحان ربی اللہ اور تم پتہ آسی یہ رب العالمین اسناد دیون رب العالمین سن تسبیح بیان کرن اے میرے پاک پروردگار آپ سب سے بلند ہو آپ سب سے برتر ہو تو چھک بلند تو چھک برتر تو چھک سبحان سبحان دپت گو آپ ہر لفظ سے پاک ساسا چھک لغزشوں نش پاک آپ کو نیند کی ضرورت نہیں آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو اولاد کی ضرورت نہیں یمئی لوگ انما یعمرو مساجد اللہ یمن چھ تھوڑا تگدو کریں ان کو تعمیر کرنا ہے ان مساجد کو مگر تم آسن تمئی لوگ یمن زن حاصل آس ایمان باللہ یمن حاصل آسے اللہ رب العالمین اس پر ایمان یم یزانن آسن مال دن وول حضرت اللہ یم یزانن آسن کائنات بناون وول حضرت اللہ یم یزانن آسن مدبر العمر حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور یہ میں کرن تعمیر یمن گرن ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو طرح کا تعمیر ہے اکشو حصی تعمیر یت منزن اینٹ گارے کی ضرورت ہے آگو حصی تعمیر یت من سیرن سیمٹ ششتر ضرورت ام خطرہ ون من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اتمز آون یسز کوتر علیس برابر معاونت مدد کری مسجد اندس تعمیر اندر امز دی جنت اندر گر ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یہ تو یوت چھن تعمیر چھ اصلی مانوی تعمیر اگر مسجد آس ترے پور کے ژور پور کے پینلنگ آسس کے یا تھی مسجد یہ زن مسجد نبوی اس ابتدا اندر جناب محمد رسول اللہ یل اس وچن فرماون اس وچ شب قدر شاید تمہ دہ یم دہ رود پیو اور جبین مبارک آو ام لسد بر جناب محمد رسول اللہ یہ تس مسجد یت ست کل لگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زن ساد بنیمت
کٹن ہنز یا یمن ونان ٹرنن ہنز امی انداز آمت خضر کلن ہند یم باٹھ وغیرہ ان تیوس چھتچ کام دیون تات مسجد یت زن وناو ات من چھ اخ حصہ سو یس چانس ممبرس نزدیک یا رسول اللہ ریاضن یا سچو جنت باغ ٹکڑاک یا سچو روزتن من ریاض الجنہ یا سچو جنت ٹکڑاک یوزن جنت کے باغو اندر زمین سی اندر نشانی چتامت ذات ذوالجلال حضرت اللہ لہذا یم مسجد یمچ یم زن پز پاٹ سو حق کرن ادا یتن زن رب العالمین یہ پرزناون یتن رب سنز یہ تسبیحات تحلیلات بیان کرن یتن زن سنتن یہ پیروی کرن یتن زن یت سنت از گیس پیروی صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پریو تیتی کئی یت کوئی انتوی وچوان نماز پران جناب محمد رسول اللہ اماسن ایماندار ذکر کر بیان ربی کائناتن ذکردار کر بیان ربی کائناتن سورہ توبہ سندر کم چھ تم لوگ یہ منزن مسجد کرت کینسا چھ حاصل گژھن رب چھک راضی گژھن یم زن ایمان باللہس پہ چھ فائز گژھن یمن ایمان بالآخرہ چھ حاصل گژھن یم اقام الصلاۃ و آت الزکات کس درجس پہ چھ یوان یم چھ نماز پرنس سۭتۍ سۭتۍ زکات دن وٲلۍ تہِ بنن یا رسول اللہ مسجد تعمیر یم چھ وۄنۍ مانوی تعمیرس اندر رکوع سجود ذکر و اذکار اور ام پتہ یمن زکات ییٚمہِ وِزِ آسیکھ دیُن یم چھ بڑ خوشی خوشی پنن مال پیش کرن تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ تُہنٛدٮ۪ن ایلچین برونٛٹھ کٔنۍ محاسبن برونٛٹھ کٔنۍ یا رسول اللہ تم ٲسۍ پنن مال انن دپان ٲسِکھ گنٛزرٲیِو سا سٲنۍ تیٖر گنٛزرٲیِو سا سانہِ گاوٕ گنٛزرٲیِو سا سٲنۍ اوٗنٹ امہِ پتہٕ لگٲیِو پانے حساب کہ مسلمانہ تجوری چھے برت آسن سو کس نیچو گچی نہ وچن خاندارین گچی نہ وچن چوری چوری چک چند ساتھ ترائیت اتی دیون کیسا در راہ حضرت اللہ ایمان باللہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنا کہ صحابہ میں موجود تھا امی انداز کر ایمان حاصل امی آوسوت ولم یخشا الا اللہ سوچ آوت آیس یم ناز کانسے کھوچن بجوز حضرت اللہ یم چن کھوچن اولاد سن نظر لگم یم چن کھوچن میں لگ مول والن نظر یم چھ دپن اس کھوچو ربی کائناتس ہم اپنا مال پیش کر کے ہی رہیں گے بیٚیہِ گوٚو امیُک مُراد یُس زن علماء سلفو کوٚر بیان ولم یخشا الا اللہ یم ہسا چھِ ولم یعبد الا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونن اتن یُس یخشا کھوژنُک لفظ چھُ آمُت یہ حظ چھُ دراصل یم چھنہٕ رۄبس ورٲے کٲنٛسہِ ہٕنٛز عبادت کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ علماء چھ فرماون علماء تفسیر چھ فرماون یتن فَعَسَاس زانن ٲسۍزیو یہ برونٛٹھ کُن بیان کر ربی کائنات وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے ام انداز جو امید گنڈن یہ ام پت فاسا پت رب بیان کر چاہے سزاس چاہے جزاس وہ رب کر کے ہی رہے گا انشاءاللہ تدی انجام ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب فرماون تمہیں حضچی مسجدن ہن تعمیر کران یمن ایمان باللہ چو حاصل یا رسول اللہ ایمان باللہ بہت گہری بات ہے یہ سمجھن
समझन खातर जिंदगियां सर्फ हो जाती है। ये समझन खातर कम अंदाज ईमान अन परवरदिगारस। तिम छुन खोचन सर्दी के, तिम छुन खोचन गर्मी के, तिम छुन खोचन दुश्मनन हंदिस हजूमस के, तिम छ लिल्लाह वो अपने आप को पेश करते हैं। तिम छ बड़े बड़े, बल्कि तिम लोग तिच इस्लामन वचमित जिन्होंने अपने घोड़े समंदरों में दुड़ाए। यमो जन पन गुड़ वल समंदरन अंदर, यम जन अफ्रीका के रेगिस्तान अंदर गए और अम पे वापस इन कहीं गुंजाइश, मगर यम गए, यमन ईमानी बिल्ला हकीकी तौर हासिल, यम कर कामयाब कामरान ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह। मस्जिदन तशीम लोग तमीर करन जिनके दिलों में ऐसे ही वलवले हों, जिनके दिल में ऐसे ही बुलंद ख्यालात हों, बुलंद जज्बात हों। तिम छुन सोचन रोपि 10 दिन सित क्या गस में वही खजानस कमी, तिम छ दपन न सानि खतर छ फिरिश्त दुआ करान। सुहेल साहब ओस वही वनन अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन युस खर्चाए ए रब फिरिश्त छुस दुआ करन अमिस कर अमिस पतकिन वारियाह माल अता, युस न दी तम सुन माल कर तलफ। दपान अमिस क्या गो न माल तलफ, हाँ गन सह लागन डेकोरेशनस पे लच बुद रोपये, वो तलफ की एक सूरत है। सह लागन बाग बनावनस पे, वो तलफ की एक सूरत। गर यम पे पक द्रमनिस कुन नजरा दित गस दिल शाद और अच्छी रोपियस 5 लाख 6 लाख लागन, ये तलफ की एक सूरत है। सह पानस तज़य्युनस पे, जीनतस पे, रंग रोगनस पे चीज इस्तेमाल माल करन, ये कुछ नहीं है, ये तलफ की एक सूरत है। और यमिस अल्लाह ताला पतकिन दिवन, यह खर्चावन बे खर्चावन और ये अल्लाह की राहों में अपने माल को खर्च करता है। लिहाजा यह ब्याक सिफत छे वलम यख्शा इल्लल्लाह, यम छ रब्बस वराय कंस खोचन, यम छ इबादत सिर्फ रब सन्ज करन। अत यख्शास कोर उलमाए तफसीरो अख तफसीर ये अल्लाह के बगैर किसी की इबादत नहीं करते। क्या मस्जिदन हुंद मकसद व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। इमन मस्जिदन मंज दियो रबी कायनातस वराय कंसे नाद। और सहाबो रटी सीरत पज पट, यम सफरस अंदर आसन, यम असबाबन मातहत आसन। अख इंसान हेके बेस इंसानस मदद कर। अगर मे चंद मज कह चीज बे बह वन शेब सबस युकुन, मगर यम नीत करन दपन शायद अत मज शिरक बो यवन, शायद यवन तथ मज फला तद मअल्लाहि अहदा। और कायनात में वो लोग भी देखे हैं अगर यमन मस्जिद में कह चीज पे है दूसरे को नहीं कहते थे। यम बेस वन हालांकि अत मज न कह गुनाह, हालांकि अत मज न यमन कह अताब, बल्कि यमन अत मज खरी, यमन मेल सहूलियत, सहूलियत इंतजाम थोमुत इस्लामन फ़इन्न मअल उसरि युसरा। और उसरस पत युसर थोमुत हजरत रब्बुल आलमीन। मगर यम किरदार पेश करन, यम ईमानी बिल्ह किस तथ मकामस पे फाइज, यम अम पे गिरुन यसन के, यम मस्जिद मज पेमुत चीज बेस मंगन के, यम पाने यह हासिल करने कोशिश करान। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। फासा उलमाए तफसीर छ लेखन यत आयस ब्रोठी लफ्ज आ, चाहे तथ मज सजा आसा जजा आसा, ये अल्लाह पर एक तरह वाजिब हो जाता है, यानी ये कर जरूर ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह। ये गो अख किरदार। दोयम किरदार तिछु यम जन मसाजिदन हुन तामीर छ करान, मगर ये तिहुन तामीर छुन इस्लामस और इस्लाम किस शारिहस या रब्बी कायनातस पसंद यवन के। अमि आव फरमावन, अमि आई ब्रोट यह आयत मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह। छुन शायान मुशरिकन तिमन लोकन यम जन तामीर करन मसाजिद, मगर तिहुंद किरदार आसी
تم آسن شاہدین علی انفسہم بالکفر یم آسن پنس پانس پیٹھ امی چیزچ کفرچ پانے شہادت دیوان تمن نحظ چھوئی شایان یا چھوئی بیاکھ کردار یم زن پنس پانس پیٹھ کفرچ پانے آسن گواہی دیون تم گئی تم لوگ یم زن کھلے عام آسن تم چیز کرن یس شرک ون اسلامن یس زن غلط ون اسلامک شارع جناب محمد رسول اللہ یت کن آو ون تم لوگ خانہ کعبہ سندن طواف کرت لبیک لا شریک لک لبیک یہاں صحیح پرن ام پتہ پڑھن الا شریکن ہوا لک تملکہ ربا اچھ حاضر چانہ بارگاہ اندر سہ لا شریک مگر سہ شریک یمس ژے پانے چھت امہ قسمک اختیار دیتمت ژے چھوتھن سہ کن جائے تفویض کورمت حالانکہ ربن اوس کورمت یہ ان کے ذہن کا فطور تھا مگر یلی آسہ عقیدت اندر کانس انسانس اگر وہ اب مسجد بناتا ہے رب فرماون یہ نہ چھن شایان یہ کیا بنائی مسجد یا رسول اللہ اگرچہ دنیا اندر امس یہ موقع یہ ہیکن ات من حصہ نت اگر امس عقیدت اندر بگاڑ اگر امس ات اندر رب پرزناونس اندر نبی پرزناونس اندر رب سندس معرفتس اندر نبی سندس معرفتس اندر دین اسلام کس معرفتس اندر بگاڑ تو اس کا یہ تعمیر اللہ کے نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتا ہے اللہ رب العالمین سندس ات نظام اندر اسلام کس عدلس اندر چھن امہ قسمک بگاڑ کہین تعمیر اگرچہ یہ تعمیر آسی کرن سا مسجد یس زن گوڑ پیٹھ ہدایت گھر بنو ذات ذوالجلال حضرت اللہ میون مراد چھو اگر یہ خانہ کعبک تعمیر تے آسی کرن مگر عقیدت مز آسس بگاڑ امس آسی فساد نبی پرزناونس اندر اتباع کرنس اندر اللہ رب العالمین سن یم زن صفات چھ تم پرزناونس اندر کہیں کرس نہ قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ لہذا یل تہ مسجدن ہند تعمیر کرو گوڑ گژھو اس پنن ذہن تو فکر صاف کریں کہ میں کیا چھ کرن میں کتن چھ یہ میں کت کن چھ یہ اور یہ چھا پز پٲٹھۍ سۄے مسجد یتھ اندر پز پٲٹھۍ یہ اللہ رب العالمین سن دینک پرچار کرنے یتھ اندر سۄے نماز یی پرنے یس نماز پرنٲے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگاہ نہ یہ چیز آسہِ اولئک حبطت اعمالہم یہ عملہ حض کری ضائع حبت خراب برباد ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ لہذا مومنو مسلمانو مسجد بناون بروٹ اکس مومنس مسلمانس گوڑ پنن عقید سنبھالنے ضرورت گوڑ پنس عقیدس نظر گزر دنچ ضرورت تاکہ یہ واتی تچ چیزس پیٹھ یس امس پز پٲٹھۍ فٲیدٕ دی در درباری حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وفی النار ہم خالدون یمن عقید درست آسی یم زن امہ قسمک الفاظ آسن کرن کعبس اند اند پکن پکن یا دنیا کس کن کونس اندر ربس ورائے کنس کار ساز زانن کنس مددگار زانن کنس اولاد دن وول زانن یمن ہنز عمل کری یم زن بظاہر یمن عمل باسن مسجد ہندس حصہ تعمیرس اندر دن یم پز پٲٹھۍ سیر تہ دن سیمٹ تہ دن سیکھ تہ دن مگر یہ پکن برو کے یہ یہندس نام اعمالس اندر نیکی درج کے بلکہ وزر یہندس نام اعمالس من درج یمو روٹن سہ عقید اس عقید ہتھ آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا مومنو مسلمانو مسجدن ہند تعمیر برو برو گھو امہ چیزک قائل تو مائل آسیں اس رٹو سہ کت یس ہتھ آو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم یس ہتھائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا چھنو تیوت لمبی چوڑی دنیا تھی کہ یہ چھو انسان چھو تولد سپدن اور ام سن سفر چھو آخرتس کن شروع گژھان. یہ چھن تیت مہلت دیون کہ یہ چھن تیوت وفادار یا وفاشار چیز ہے کہ یہ زن صدین ساتھ نبھائے ہیں. انسان سن زندگی چھ محدود. فرموک اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ یعنی میانی امت عمر ہسا چھ 60 پہ 70 وری. یہ کور بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ صرف دنیا کاش یہ صرف دنیا دلداد آس امس پانچن چیزن مز یہ سوری ختم گھن. یہ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماون یل ورشن ڈوڑ ورشن گھن یہ لہو لابس کن گھن کھیل تماشس کن گھن. امس بچپن وز آسن سوری اٹینشن ٹورڈس کھیل ین گندن ونان اور ام پتہ ہور پہن گھن یہ تم چیز لہو لہبس اندر گھن شکار. اور تریم سٹیج امس یہ تفکرس اندر گھن عجبس اندر گھن. بہت شیشس تو شیشس برونٹ کن گھن زینتس کن گھن. اور یوتان امس آخری عمر یہ تقاصر فی الاولاد والاموال. آخری عمر اندر میانس بچس تہ گوس مال آسن مے گھس یہ اولاد آسن. یہ کرن دنیا اندر نیرن اور اس کی دنیاوی زندگی ضائع ہو جاتی. ام سن دنیاوی زندگی ضائع گھن. لہذا اس اکا صرف دنیا اندر یمن رنگ رلین کھیل تماشن زینتس تقاصر فی الاموال والاولادس پتہ رود مشد گو ذات ذوالجلال حضرت اللہ. یہ خسارس اندر امس خسران مبین امس خسران عظیم. لہذا گھو یمن چیزن کن مائل گھو زان دنیا مز نیرن پتہ فوراً جواب دہ گھن در دربار حضرت اللہ. ون حدیثن اندر آمت یم پکن ول ون قبر نشی آسن یہزن نالان ہز ٹھسرائی امس بوزناون ذات ذوالجلال حضرت اللہ. ہے دراوی ہسا اولاد دراوی ہسا رشتہ دار درائی ہسا ہمسائے وہ ہسا جواب دن در دربار حضرت اللہ. وہ ہسا تمن سارے چیزن جواب دن یم انعام کس صورت اندر یم نعمتن ہندس صورت اندر. کیا سورہ تقاصر کس آخرس اندر آمت ون ہر اکس نعمتس متعلق یہ تہ سوال کرن. بعض حدیثن مز 5 چیزن کن خصوصی توجہ آمت پھرن مگر ہر انعامس پہ کر سوال. حتیٰ کہ صحابہ دپن اگر کان تریش چوان یہ چھس رکاوٹ ورائے جسمس اندر داخل گھن یہ تس اللہ رب العالمین سن انعام. پگہ میں ہیس ات چیزس تہ سوال کرت رب کائنات کیا ژے یہ آب پانے وسن اور پانے خارج گھن ثوس کا ام باوجود تہ غافل. بہ خرچاو ن پن زندگی بہ خرچاو ن پن اہل عیال بہ خرچاو ن پن مال در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. امی حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی فرماون یا دنیا ست ملگیو زیادہ لو کے یمیک مکریو زیادہ محبت کے ارتحلت الدنیا مدبرن. دپن انسان ہسا کھڑا بروٹ کن امس اچھن بروٹ کن آخرت اور پت کن دنیا. یوتا یوتا یہ بوڑ گھن تیوتا تیوتا آخرت نزدیک. جتنا جتنا یہ سانس لیتا ہے اتنا اتنا اس کا آخرت نزدیک آ جاتا ہے. تیوتا تیوتا دنیا پت گھن. امی فرمو ام صاحبن ارتحلت الدنیا مدبرن. دنیا ہسا پت کن تراون و ارتحلت الاخرہ مقبلتن اور دنیا بروٹ کن ات دنیا ہس تہ آخرتس تہ ولکل واحدۃ منها البنون. دنیا
اولاد تش بنیمت ربی کائناتن اور آخرتک اولاد تش بنیمت حضرت رب العالمین. حضرت علی سمجھاون دپن اگر ژٕ کھڑا چھُکھ وٕنکٮ۪نس چھے زندگی یوٗتاہ یوٗتاہ ژٕ شاہ چھُکھ نِوان ژٕ چھُکھ ٲخرتس گژھان نزدیٖک ییٖتیٛاہ شاہ نِوان چھُکھ تیوٗت چھُے دُنیا پتھ کُن گژھان دُنیاہس تہِ چھِی پنٕنۍ اولاد ٲخرتس تہِ چھِی پنٕنۍ اولاد لہذا یِتھ نسا ژٕ فکوٗنوٗ من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء دنیا. ژٕ ہسا بنہِ زِ سعادت مند اولاد ژٕ بنہِ زِ ٲخرتُک اولاد یِنہٕ سا دُنیہُک اولاد بنکھ کیازِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. مومنو مسلمانو یِنہٕ سا ژٕ بنکھ دُنیہُک اولاد دُنیہُک اولاد کِتھ کٔنۍ بنہِ ییٚلہِ أمِس چار دانگہِ عالمس اندر دۄہس راتس اندر لیل النہارس اندر فکر آسہِ صرف دنیا باغ کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک صرف فکر آسہِ گرٕ کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک فکر آسہِ گاو کِتھ کٔنۍ دی زیادٕ دۄد اور یِمے چیٖز آسن أمِس حٲوی یہِ آسہِ نہٕ ذکر اللہس یہِ آسہِ نہٕ تسبیحاتن تحلیلاتن تذکیراتن درود شریفن کٕہٕنۍ وزن دِوان کٕہٕنۍ ٹایم دِوان تیٚلہِ چھُ یہِ دُنیہُکُے اولاد. فرموہس دنیاہس تہِ چھِ اولاد ٲخرتس تہِ چھِ اولاد ٲخرتٕکۍ اولاد چھِ تِم آسان یِم زن یتھ سردی ہٕنٛدِس موسمس اندر تہِ آیہِ اور رجوع روٗدۍ کرٕنۍ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر رۄبا ییٖتِس کالس أسۍ بیہمو یہِ بنہِ سانہِ خٲطرٕ سعادت مندی. پگاہ آسہِ سٲنِس نامے اعمالس اندر یہِ چیٖز لیٖکھِتھ یِم ٲسۍ بوزان قال اللہ یِم ٲسۍ بوزان قال رسول اللہ یُس ییٚمہِ منٛز نیرِ وہ ہراسان پریشان اور تمس دی اللہ رب العالمین پتھ کُنٕے جاے آیا تم شخص در خدمت محمد الرسول اللہ ایک کر سبقت ساو نزدیک نبی رحمتس فرمو کہ سعادت مند ہے بیاکھ رود پتھ کُنٕے دوٚپُکھ یہ شرمیو امس دی امی انداز جزا ذات ذوالجلال حضرت اللہ. لہذا آخرتک اولاد بننٕچ کوشش کرو آخرتس منزٕے چھُ سوری حیات الحیوان چھ گزاری زیڑ زندگی چھ گزاری آخرتس اندر یت نوئی موت چھ یت صرف یا چھ نار نت چھ جنت. یہ فرمو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھن کان پانون بندے خدا میت گسن پت میچ اندر تراون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ژٕ یہ میچ ہند اخ کھڑے یوت سمجھن نہ یا چھ یہ جنت کے ٹکڑوں مز اخ ٹکڑا نت نار کے کھڑوں مز اخ نار کھڑا. امہ انداز سن فکر سن توجہ پھرن یمن اعمال خارن کن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی صحابہ فرماون یت مجلس مز تیس آسہو اس رب سن تذکر یاد پاون حضرت محمد رسول اللہ یت مجلس اندر آسہو یت کئی آسہو یمن مجلسن اندر رب یاد پاون حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تیز کر ہے مسجد کن دوڑ لگاون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب سے کہ گرہن لگے ہاں کہاں کمزوری ہی ہے مسجد کنوس لارن محمد الرسول اللہ محتاب اندر زونی اندر اگر ام اندازک تغیر تو تبدل گسے ہے مسجد کنوس لارن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات منز یم تم احب البلاد اللہ مساجدها دنیا اندر محبوب ترین جائے رب کائنات تم گئی مساجد اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا یم زن زمین اس پر اسواق بازار یم رب کائنات سند مقبوض ترین جگہ دنیا اندر یمن پہ غضب گژھان یمن پہ اللہ رب العالمین چھن رحمتچ نظر تراون کی بلکہ غضبچ نظر تراون حضرت رب العالمین. لہذا مومنو مسلمانو فکونو
ابناء الآخرہ، لہذا بنو آخرت کے اولاد، دنیا کے اولاد مت بنو، دنیا پرست مت بنو، آخرت کریو یاد، آخرت خاطر چھ یمے کامہ تھامچ حضرت رب العالمین کہ اخ مومن تو مسلمان، اخ ایماندار آس پیش مساجدن ہندس تعمیرس اندر، قال اللہ وقال رسول اللہ بوزن کس بارس اندر پیش اور پنن یہ کیسا ربنا آسس دیتمت ات آسی بڑ فیضی سان سخاوت سان خرچاون تو امید آس تھاون میں کرے اجر جزیل عطا رب کائنات۔ اقول قولی ھذا واستغفر